sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi ken tibuklan minto a pamilya. Gapu iti dayta nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nay, kasangsangpet mula ang anak ko nga rumwar ka manan. Una nang. Sa dino mananay at ipapanam. Di mo kunaan. Amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no diti uminom. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga nusumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapanidyan, nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarik kamin asarong karak ita ijitagos na. No kasta, adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre yan, nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupudno day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka metan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may. Nada kasta panunot yaw. Ay ka iyam amom tuba nga rong kada kami ti ibagbagam anobiam Iti kasta, maam-am mo mimutan ti agbalin a manugang may. Uwe, nanang. Awisak to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak kaw. Kasla na unag ti pampanunutam Julius. Kwa, Jonah. Itay ka pa'y apal-paliiwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong agabrudak. Anya? Kurang ka kamin ti sweldok iti pagpapaayak a kumpanya. Iso hapang panunutak nga agabrudak langan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para matlakad at aday ito yung aramidak. Para iti masakbayan ta. Kan may isa. Kaya't kung ngayong grandin to ti kalay sa ta. Adda kan ka day ta, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akalay sa. Saan ta permit kit di nga agasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti planom, suportaran ka. Agyaman nak iti panakawat mo, ha? Agyaman nak. Gapot na suportara mamin nga raramidak. Uy, Manong Julius! Oh, apay, Yvette? Pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga, anya? Nga, dan ka ayan-ayat mo Well, apay aya? Aya? Oh, apay akasla di ka mamati? Ay, sad mo't nga iti kasta. Kasla first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Samot Jack man mo. Ang naidumatiragsak amarikrik-nak itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga niyaw awit ko?
Ay kat ipasyar mo nga rod dito'y balay ati ibagbagam akaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipasyar kong to dito balay. Madanon to ta, ading ko. Nay, narabyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalat tayo di kusina. Ada imbati mi aparakan ka. Di da ka nauray mabisin mo't ni nanang. Nanganak kon manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ije dagus na. Sakbayan na gawid ha. Makasta. Kat kano ngay ayam among pada kami ti girlfriend mo. Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Ko manong. Dumanon tulot ta. Busy pa ngamin iti trabaho na. Iso jak pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko na manong mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Aglaklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, isa na manong. Sayang ti puli. Patsya ka dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo. Manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na lang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale. Mawatan damat kit di balay. Imbagak abisi ka iti trabaho. Sakit madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyamamukan ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta ijay balayo. Uray awan ka. Ha? Wala. Ay, manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga roda. Angam sana bale. Dulang matatawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di ngam ipromise mo kanyak kanayon nak nga awagan. Katwan ha. Mabalin ayamat adi kaawagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wen? Wen, promise. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kit nakasagana ang aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatgan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Oy, long time no see ka nakan. Wen nga rodangkal. Manumutan atawan na dita nagkit-kita. Pakaragsak ako na iti kadam ita dito'y Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kada nun dito eh. O ano niya, manaka-nakan. Pakaragsak ako na atulungan ka. Amo ka ka ba alam ti agtrabaho dito'y abroad? Ah? Hala, ang hinanakapay. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisagan na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta kan, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang kumanwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin na talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo. Maawatan ka kunak lang arutan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At adamanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon ditawan.
Wen, ket agyaman man ng Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige, bye nga Rodan. Kumusta kayo magtitrabaho mo ka, anakan? Okay, matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang. Wala. Kasta mo lang ididamok dito eh. Ang gusto, tinakunam. Mayroon kang tumit lang. Agsas taman hindi. Pangururayan ta, makaluto ni Antem. Uwan, Uncle. Ramanan taman mo, ti arak dito'y balasyo tao. Special tarak dito eh. Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit ti ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello! Inidot nanti cellphone na. Bay-bayak lang. Amangan no nabannog lang iti trabaho na. Baliwak to langin nga awagan. Apay ka, anakan. Kasla naliday ka. Apay, ada parikot mo. Ha? Ada parikot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano, kanya Antem. Uncle? Awan sa baling agtitinulong no sana da tayo matlang. Nang runah kita da tayo dito sa balya pagilyan. Adayo tayo, kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo, kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah. Saan na nakas iti sigod? Di namat sungbata na nagitiawag ko kan kuana. Di naksamatan mauray. Anya ti kayat mo sawan, kanakan? Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak mapanpay gayaman iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon kano iti pag-iinuman. Ay, amangan, numapanlag palpaliwa. Kanakan? Mariribu ka na, Uncle. Panagriknak. Kat di na kung kaya takasarita. Ay lah, amangan no suspicion lang na ita, kanakan. At tinasayat, awagam, katagsarita kayo anasayat. Tapno masulbar, ti parikot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan? Kumusta matanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damod, Nanang. Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang, Nanang. Iso na lang. Tapang panunutag ti kaayan-ayat ko dito Pilipinas. Tapay mat. Parekot ko nga ron, Nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti pa nagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Nagsakripisyo ak nga umadayo. Tapno trabaho. Mahay na, kasta talaga, anak ko. No talaga nga isuti para ken ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo nagkinaawagan. Nanang. Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo nga da kaayan-ayat na. Ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din na. Tagkalaysadan. Iti kasta. Saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko. Ibagak to na itakin ko na. Awanan. Talaga di na kung sungsung-batan ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung-batan na kitawag ko.
Apay nga takas jalatan ti kalakati panangisina na kanyak iti text. Dahito itirigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapagpakadaan. Jakmat nga ron makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo. Sakit di namot kaya tasong batan dagiti awag ko. Kasanungatan. Anya tirumbang aramidag. Kasta talaga ti biyag anak ka na. Uncle? Anya kay garod, no saan na ka na maurek ti kayan ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kayan ayat mo. Nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ngem da ito yung aminti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlaan ka na kami. Ngem da itamot ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Tibang itiks nga agbreak kamin. Anus lang ka na kan. Nalabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumteng tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatagkan ka iti napudno. Agyaman ang iti pamagbagayo, Uncle. Uray ka sana. Ket malagan ang tiriknak. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro a number. Gapo ta di mo matsong batan dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama urnos ti amin kadata. Ay, pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matan kan ka, nga awantan. Kanjak kabailan ti long distance relationship. No si kakit kabailam, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ko nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayan ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkagasan. Sorry, Julius. Di mo ko maaramidan ti kastoy kanyak. Maasik ako Jonah. Sa anak mat ngay madayukan ka. Para lang iti bagik. No dikit para ka data daytoy. Uli dagdag daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan. Kanak-kanak. Agawid ka matan. Wen nga radangkal. Kasla nagbiti do atawen na pa nagtrabaho dito'y Dubai. Wen nga rod. Awan ka ma. Kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy abulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Apag iso ti panagawit ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna. Ay, danon mo tulatan ti panangkablao ko kada nga gasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kun ka regalo kada iti agbalin nga asawa na. Wen, Uncle. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka Manong Julius. Sika talaga, Iven. Di ka madanagan. Uray di mo ibaga agwapo At dalata pa sa lubong mo. Ay na, jak may ladawan tiragsak ko anak kakita ken ga anak ko. Ay, naimbag man ta simurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak nga minuna yan na makakita ken ga anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ni Manong Peter ngay. Apay saan na simurot? Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masapsapol para iti panagkasarda iti nobya na. Kasta ka di. Kunak no simurot da iti nobya na. Amwak kumamot yagbalin nga ipag ko. Isa na balay. Maam-amom tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo ija balay. Amaw,
Nagpinta sa babae. Siksay kan kaubingan na. Ayan. Ay ka, jackpot nga ron ni Manong, ha? Ala, gusto daytan at chismisan niyo, Manong. Agawit tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan ni Jabalay. Jonah? Julius? Sikat ti girlfriend ni Manong ko. No, kasta. Sikat ibagbaga ni Peter akabsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamyak amo si kagayam ti kabsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Kan awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na palabas na. Iso apang asim. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilyam. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka di ngaging gaita. Kat ay-ayatin ka pailang. Julius, pangasim. Lipatan na kuman. Saan adatatin na itudin para ititunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak. Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Gamti kabsat ko gayam tinangisok at ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngimsan met. Tatipay mismo kabsat ko. Pakawanan na ko, ma, Julius. Aklonak nga inayat ka mag-idi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldang. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, jak maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jak impagarop at isigod akayan-ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa kat tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, bareng mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae a makurkurso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat a mapadasan manen ti masaktan. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius. Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biag tayo asaan nga agtalinaed. No diket mangibati iti adal tapno agbalin tayo pay amas natibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin a banag pagayam ko. Ammok nga aglunit tumetlaeng tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.